Hey, namamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. So since there is nothing much trending, good look trending at Chomogola this. I'm not gonna let's revisit beef laying corner between Lekker stylist and Philani na Rhulani. So of course the video come to one to cover beef and like always like ku reference wa Lekker at everything. Ngo shuva kha swi sukela ngoka Rhulani and then of course na Philani boheka ku va a hlavelela. So I guess I wanna like a clear response from Lekker stylist mara ni monitoring account ya yena so ni nga vona ku swi na yena i le ku responding hi ndlela ya yena. Yeah, so fika hi vona Afrika tsala that post like 2 days ago Afrika tsala ku vanhu lava hlanganaka hi vito ra munhu a va endli swa kahle hi ku a va hlanganangi hi swa kahle a ku papatu of course fika reference risimu ra Benny Mayenga the president of course ra swingwiringwiri which of course is my most favorite beef song ever made, of course. Yeah, so calling reference in terms of Rhulani and Philani. Go ana tshama kula longo for yena. Even in that relation, you come so go, I start my endosha kahle. Man kuma which means ndale ngobela ku hinge chai kahle. Leswa zama ku vula swo. Yeah, and then in there I one post after tsara ku phikizana one sovel ngare mangi ba. Wallo yeso. Wena koso. Yeah, of course, risimu Benny Mayenga the president na rorero ri ntanga ta hina I reference risimu leriya. So loko a ku phikizana wa ntshovelo nga ri mangu bava wa loyisa. La beefa like beefa Philani. In which way? Hi ku Philani a nga rimangi mani kuma Philani ni yo fika a swi teka a swi ri henhla like mi kuma already na risimu ro humini ra Rhulani like yo fika a swi teka kwala even then a fika continue and then ku ndliwa mali leswi a vulaka in terms of show. So I think this is actually a fair point. Rhulani na Philani va fika va humesa single or ti-single tin'wana ta powerful. That's what they must do. Va fika va kombisa ku himpela hayi vona va na power because naswo swi va ha celebrate risimu ra Lekker. Na kwala ndeka risimu yi ve kha hi voni zonda Lekker wa ni rhandza. So I think they must update that. Of course in that there's also another post nga fika ni vona I think yo hetele fika tsala one day ago afika tsala ku homu ya ntswele n'wananga va yi senga yi tata bucket va heta va yi chucha va teka leyi ya nyumba homu va ku hi yona yi nga tata bucket mi ni kota ku vhuma ku chaya ni swikoti minyanyula yini na of course tlha reference Benny Mayenga the president swi komba ku Lekker stylist xi favor ngo Benny ya i tlha fika a reference as you can see there. So loko ku homu ya ntswele n'wananga va yi senga yi tata bucket va heta va yi chucha va teka leya nyumba homu va ku hi yona yi nga tata bucket leswi vula ku is the same point na leyi nga yi hlaya ku la ku sengiwe Lekker stylist yena nga sengiwa yena a nga sungula na Rhulani from the bottom a henhla na yona yena nga sengiwa hi yena lo a huma masi ani yona homu ya ntswele yona leyi a yi kha yi humesa masi yona yi nga humesa masi even then of course va hambana na Rhulani even then se ku ya nghena Philani ku hi Lekker stylist i nyumba swi vula ku is barren swa ku masi ya homu swa ku homu yo ka yi nga koti ku va yi humesa masi va teka leya nyumba homu va ku yona yi nga tata bucket of course swi ku praise-iwa Philani instead of ku praise-iwa Lekker leswi a zamaka ku vula swona in the statement. Yeah, info I'm very impressed by how you are writing your things. Swi kahle it's open to interpretation so ko ku swi lava Master Tsonga analyst swin'wana ma vona nyana ku hini hi nga ndeka beef hi hanya ku hi beef nga ta yena yi famba ngu beef. So sweswo loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Vavanuna na vona siku nsati un'wana wa kahle loyi a nghenisa mali ni munhu u fika ku lelo yimbelela kona n'wansati loyi a nghenisa mali le ka dokodela ya ma vona ku tshamiseka ya ka kun'wanuna vhele n'wanuna so hi sopeka no ka mi byela swintima vavanuna hi swibuva swinene va tshuka nsati wa nghenisaka mali ya fambeliwa ya kumala ku kambakamba sera ni hleva kokwa mi nge